Anaitwaje? Ya rafiki yako? Tadi. Ini gari ya mama ya nani? Naona impact ile yale hapo. Na muthenya wa umuthi twaroka gukira twina kimako kiingi muno tondu mheshimiwa mwe witu mheshimiwa Beth Wahito Njoroge uria ni special elected member kuma kuria Njabini Kiburu utuko umuthi ni macamanirie na mutino wa barabara ngari yake yaringwo ni mbathi na agitwarwo thibitari wa Naivasha ndanahota niho akinyire na gwagituika ni ahuruka ni undu watunyita na kimako tondu mheshimiwa Wahito ni aria metagwo veteran politicians tondu ni akorirwo defunct county government hindi iria ri thirikari-ini ya Nyandarua mujumbe wa guthukio hindi gwakoragwo na councillors na hindi ya thirikari ya mbere ya Nyandarua yagiire 2013-2017 agikorwo ri umwe warutire wira kuri kiama muno gia TNA na akiheo wira ta MCA wa guthukio gitirifu kiu gia kuma 2013 nginya 2017 agicoka thutha wa githurano gia 2022 ni anominatirwo ni kiama kia UDA gukorwo nominated MCA kuma kuria Njabini Kiburu ni akoretwo akinyitirira bunge ya Nyandarua na njira nene niwe ukoretwo vice chairman wa kamiti ya ugima wa mwiri akoretwo kamiti-ini ya barabara na agakorwo ni atemete itemi ungiigwa mundu hetwo maita matatu gukorwo agitungata muingi ni mundu ukiri na ushawishi munene na mundu hotete gukorwo arutire muingi wira na njira njega koguo ithuĩ ta county assembly ya Nyandarua ni gucakaya turacakaya speaker witu ni arikitie gukinya kuria Naivasha nigetha kimenye uria mwiri ucio ukurorwo wega ni kamwira ndeto ya mathiko haririirio nie ta MCA wa Rishau na bunge ya Nyandarua ithuĩ ni gucakaya turacakaya na njira nene muno twendithirie mwiritu wake akorwo akihonio ni Ngai ni undu wa undu ucio rikirie gukora family yao na family yao at large na Nyandarua county government na assembly ya Nyandarua.